Kawe koi dai wa dia we chu ka mo anya koi ju cha chelo ne lwe ki ku koi to wo ke ne a koi ken lo ne lwe ki koi wen nong ka ken wan ke nong ba del ken a ken ye ar ko ke ago a un bandit William ago ka mien wer ne le ni man yak ne gol koi to ne pin wa chi ban ne continent ni ka dro wo yu ga chol ba ke program de ne ba share kuna non ke koran be share ke na unde ne le William a colonial ka belwel so William en ke ka token walk yen ka bo mien ne ye man miak ne so abun William in chuk lor ba ben ba wut ke bandit ba ka miet ne weden ne lech ba ka mot ko ba ka miet guten che daman ben wed de bandit ben ko ko wa ja bela twen wana duor shukran. Thank you. Ayen narin ka un ko wa kujong lajik. Amen. Uh, my brother denga kwe in chamot ko in chabe lorea. In ke chok viewers ko be dai ku bi penga gujranda be bela penga le to shi show chentok. Chu mo de da. Ko le kol piat ko la yum. Don't wa ko to pin de Kampala. Ke pinya lir. Kunyala je wo po jo de na an wa je buti ko to ke nin. Abinyala ingode ke pe ke. Piad nyala na wo go dia ko e kresa no. What treated what tongue whether rara ko ran piat kalirde ete wo de go tongue. I think ne keeping run Africa e kiran tong kirot ger run pin nam go je le nyale mananga na ter woni yinga ku nga dunu pin jaruan balang de na kira loy en ge chog na twinde ke de nge tuwe nyo wo dia kin ila tong le biran ja jam gul dun de nge twin balang yinga di dun de nge twin tong yinga ko da na ter woni yen kin ni de nyale ay nyo na pi da ku ka chira ne choy Paulo e bung de romai e kilwel gulwel yung le wo we ka yung le wo we ni de nyale ji definitely chira le wo we ni de nyale ji whether yerar kay tong kay man kay tep no one and no single person le ban be are stepping forward ku yi wanyai ni cheng de nyale ji wo we ni de nyale ji kena ye one year nyale wo you could learn something very important to know walk ni pi dai o whether ye yom put ka put wo dia ye de ngene twen ka twen wo dia it doesn't matter a che luir che what discriminate whether ran bar ran chek whether ran chwai ran kor go whether ran jidiop ka yemet ka niye de knowledge sufficient to each and everyone so ke ye wo nyale le ke ye ne ka buku pio ne ko le no ran dai ye chu kerso e yo individual savior e dulwang du itok it doesn't need second party ti koranda be jala second be ba jalwel ko lel yen wok ko ye yinge ko nga ye chukuru to dulwang da it is not a savior to a particular group a savior to your own individual life yen ka chiwo ga ting chor chi bible chi lel ke dit ke chor there are so many people there whether they call die
kai koi to in our societies kai koi to na an yui kok to ga tin ko ji go walk le na ran ti di ken deformation na ran ti di ken trouble de bara na koi ko ge ma chakil ga jal bi yoge jidir whether accident any chiyo le bi no or le bi deform bangol or else ye twan chi jal bi yoge jidir but chor gene chi bible chi lwel ke dit ke chor a good nang chi almost 30 years plus run get te dia ke de mine go gol tel ke met ko kor ku ka dit ne akin ko akin ke lom ke something be care God because chi lom ke nature na la chor le aran je dir go ler chare bi ala lim chanen get en ko nyop en ga lertin ko to cities le go bigi ni cities gi waj wada yaran chor ran chirot be lew kay ler town chan bi ala lim bi amyo bi nang tini yenen so chor was acting in that manner e yen kien ke den ye ti ne koy non kan na la ye chukreto le ben a ketek go chor go ngem ne di yen go go ti koy pio ji ke ku la ben bararane ye yen je krai loy kay koy ken because we always rushing to conclusion ko why in most of our societies anong kray je ngayu ko le te de ray den war ini chen yen ya anong to ju tole panti to chole to ka le te de yi nere war ke che ken loy or maybe yi kwarken ke kien ya so ke they were thinking like kichi chor chen ya di de ke chor adil nan kray chro lo yen or ko ken non ken ke chi loy go ye chule le akin ki chi cho loy ko chi ki ko ke loy en muam ne nyale bi nyot ne ran you know kajui lui face in your life no ngen kajui to pidui don't always assume nan de achie kan ka dia to le pidui ke raj ke yino anan ko ben pidui chan be ka muam ne nyale bi nyot ku en muam ne nyale nyot de muam ne nyale nyot ne pial bin pial muam ne nyale nyot ne di nyai bi ye chukre so ka tie gaji ke nyai nom de nyale je nyot ni ben bi nyale ben pidu trura ni cho ye chukre so chorona e bliewnin kulim chene bliewnin a chi ko bi ke tora including ko ke yen miot including ko ke yen tel including ko ke pio dia ku chen chor abe lu complain at the end of the day on chene liewnin goloi an chera nen wariti go chor golul ke yan koglul no dil arande jira chal kan yen because they were not expecting him be yin the same way you ko ni the pidai ayi ni na daga yin ngi ko lu recover from whatever condition to intin but na je ye chu kirso jallum ko your personal savior ale bi luo anytime people even didn't expect can be luo so yechu e chore ci bu koñ ku ke ci koy ga society den de Israel e ci ki gam ke yen yechu allow bi chor be ca yen so choron yen chen yin e bu question ko juj ku le lo bi jor bler bandi ka ko nyale nim jon le lo bler faransa nim ku le condemn ku chol koy ken ku la baka kene ye men don dit ke chor go ko ke lwel e ye men da ko dit ke chor ki cho yen akuku because they were afraid ake chiriyo ne nang bene ke no ko be ke biok no kur how many people down there ko ju to pin te ne ke dai riyo birin ga yechu kreto or bi ka chi yechu kreto go kon ke lwel because of other people ye ko ke de toten in our society le bi riyo bi testimonies kinale ga kon ke bi I standing tall ku bi nyale big leg bi lwel yechu kreto ni ke du lwet na nga ye ko ke de toten le bi riyo the young ben ke young because rin ga yechu so koy ken abriyo but chora ken briyo chora bi jangul wel yechu en gele banyen
wer piet jabul wela kerne ci wela le nyale ci rane ci rane rane ci jala ci rane nyale le nyale gulul to nga nyai to ga nyene ci chor kwan ci bayin so ka ga kon wela ke ban doesn't concern me ane ci chor kwan ci bayin ki kar bu lwel tene I wanted to focus here in this verse eki verse 25 in ga ci chor lwel ku lwel ane ci chor kwan ci bayin e ko get in our society low ci are discouraged from the church, whether he are discouraged from following Jesus because of other people. Now na look no wiki koju ya che bela lwek because acha bun tinga a problem. Acha bishop tinga a problem. Acha kan tinga a political. Acha kan tinga genomlia from there and then. But chintung lum kinale kwani chie ju kwani bina jala lwek apart from the rest. Leba lwel chimani chor kulwel en anyi tok. Na che kanisa nom charier anon ko wi chak nyale kor bi riok then kan nyi tok ye ju kreto o cha kon ane ji chor kwan ji be yin ane to ne memi ku nyale je cha kon ane tin met kwan chi nyale yen met after 9, 10 years 15 years ane chinang a family complication ku ye ju kreto o cha kon ane non twan ti di chi endom chin diktor le belew but chi ye ju kreto o chi nyai chiran tung lu ben bi ku lwel en I am here to testify to nong nyali niki chi nyali ko nyen ti man chi choren lwel in fact choron if we are good preacher of the gospel on tiene yel yewnyen na chi nyali chi in kon please spread that gospel chi ye chu kerso chen in kon le koy ko do no riot and don't make anything in the society distract you from following Christ whether ye kibota ngabun duni chalu in distract whether I bottom bishop, which are in distract, whether I come from the top officers in the ministry, which are in distract, because yet you a individual savior. A savior do it took. I can't savior down there. Even na chinga kitab get the coilo elonde, karai get the mathode. The chinen ke a day, the chinale konyen at pirik, runuka didga ya gujata and a chendir, kuye yo chinale konya, watching ye to konyen. Please. Then ke yini ranang ke chiye ju kwanyin stick to him penga piat kulum kulele yana nyi togurir nyale ja chian kon ABCD that testimony yin ke yi kon ne piri ren ga un kwa ku jong di la jik ye ju kreso chora ken tem binyai chora ken tem e ko be pio go ko chiya we amwen bi ake chopin then ballo ke chop ke chini yene kwan chok to donke so lum ye chu kreso ne kola chiman chi chor chen ye chu kreso lum ke savior de yeto because chor lewnyen it was not just a mere a che lim ne nyina but I can spirits de a che belioya e be pir ku be la die from the spirit nga yen ye chu kreso la le koy ko ku le yana ne nyi tok ane ji chor kwen you be die so I will ra ye chu it's up to you but nangan ke ye chu kreso ran pet rin ka un kwa ku jong di la jik yen mission yen kor ku bugu pioj is dulua ke ye chu kreso e wa visit from each and every one's life e pidu e visit ku pidu ne visit ti chen pidu chen war nongen ngi chi chu ko tongin please don't hide it come up with it bar nyalo ni yen ku le koy ko kina bu koy ko ka bu kek lon ka bu kek luo ko bu koy ko tanyi nyale rin ga un kwa ku jong di la jik amin yen watch beber yen ka our message of today nyale ken yinde nga kwe nyale ken we ku ben we koy dai thank you Pada ka jipti alaben ago chi yok abdiel ti benadai. Boda ka kum nam abdiel yok bita. Yo, the baddest producer called Nine Production in the house. Yamu abdedin yeko bae. Yamu abdedin yeko badem. Yamu abdedin yeko
and you don't get any. I did the other way that young with you. Tapiano,
You could do what the
mial ilojik 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 galindaram yugu wana dona we guyen yugu nyale kana dian kamonde yale nawe akinoma naranan jang pinam kayakade ewan yar gutui wagai bolanda nyalen piat nyalen nyadang jewan kai de ben no ben wolo yugo dar wa di daga men nyalen piat jin yong bema nyalen yado na kai la jon twing e yado na chadarak abena go kumishak kulisherubim keserapim mayedur nyal ilojik 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 galindaram yugo galindi dakana tom gubol akal kupai kupal nyala edunaren kelojik ya dom nyala epyonya ya dugu bejat koi kayu serandur dan daweng yamalang ndiraj umar kenim nyalindi Patim ke bar dirko rierde nyalen piat nyalen nyadang ajewan pai de bain bainam perwalo yugo dar wa de daga nyalen piat jin yong bama nyalen yado na koi la jewan twing e yado na chadarak abena go kumishak kunisherubim keserabim mayedur mial ilojik 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 galindaram Robi wanang biak de jeng de pan yal wada yugo nyale dor bugu ya di keceng de bugu ya kapiat kekere to begalam wada kuwa beral jakol na jeng de pan yal dewa ya dor de pinyenom dewa ya gam de piala jeka wachenya nyalen piat nyalen nyadang ajewen kai de bainam ben walwo yugo dar wa de daga nyalen piat jin yong bema nyalen yado na koi la jewan twing e yado na chadarak abena go kumishak kunisherubim keserabim mayedur nyal ilojik 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 galindaram galejalaje kuyes kar dolong da koi jol pinam koi piade achu kuting wanyin ya kal kupay ajerkul di pingkanda kajiruan ajin kul jakal kanda kajichole ya yom japut narana ban wedeng chatwin narana ban pinam weye jubel jodi bejuara banu nyalen piat nyalen nyadang ajewan kai de bainam ben wolwo yugo dar wa de daga nyalen piat jin yong bema nyalen yado na koi la jeron twing e yado na chadarak abena go kumishak kunisherubim keserabim mayedur nyal ilojik 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 galindaram onjaga nyale nyago tiomno jaran gatorat kayakade naniar utau kagdom naidan biginyin yatit nagajaga chag nanyale gadya kunyin kagdoga betiam kanyin de piak kurai cham kuduradan kudum kawa kutim cham kurani ngarajit yan gagay dalay na pino anong meron talilajik kajababan kajaran kuduradan awadang niner jatuaj ping na guabdaran karan mat kanyale jiko
the ding try the pain no kitchen the bia ban pain on rio talela je ka je bio ban ka na ngudoro de na wandu ne ner te to pen na go beran mat nya le je ko ba achin gu ne de nya le na dan ke tong ke
Tapi
koi dai with the we chu kale ne tan chen we ta won walk abun William en ga bu ja chol be wera kir ja lwel ku belong na be ja gur ku buti jeten we cha kale abun William welcome Oi jadai, ito live kena walk, we chu ke lej, ke balwe laker, na ande ke yen a reminder, ande ke ye chu kera tau, each and every one I visit, at the time kori na good time kini na ngang ladu, which thing you need a savior, kabo into your life. Chor, ikino mar na ande ke yen a chin kultung ben badai, cuman nyiwa ken, wanong kajuj in our societies, wanong kajuj communities kwa Kalu be walk pen me de pio. When you visit leri ni pi de rani. Kaju jato. Kaju ichi wa ba jamit pio. But na chi e chukere to jinang to tinte de dor chi e nin chane chelwele bung de John. Kulwele we yen ka dor dia. Ku dor dia chi chir. Dor koi ka pinom. E dor changa ter. Ke dor de pio. Ke ye chukere to kor belwele. So na chi e chu chi liu nyene kole. Chinyale chi ben pi dui. Katam. Odia la testifying. Odia le koi rer kan yin. Odia le koi kok. Cause once nong chi chu will tong le koi ko yin chia du pye ni ta. So pal ka ju lwel ke ka kor bi nyai ne gamit ko ye chu ker to. Yin ke man yin ke gam da goj ku yin ke gam da yen to. So we cha ke le tai min cha yenen chi we ping ko jela my brother den da man chi yenen. O ba yo na ta yen chi na ba invited ba be romon week ni weden yale. Yale ja to ken week e bulong bun yale week tie. Because die, put you call be bang on like a ping because anything ya life. Live be ping tang dun china free ngot ka ping. So ye chu be talking awake, nyala ja be talking awake, nyala ja be loin, the talk to intin, nyala ja be endo de pio. Nyala jene ke immediate brother to nongin, jene ke immediate mother to nongin, jene ke immediate husband to nongin. There are so many people who have lost trust. Don't call it a cake. Please now just trust your loss, don't run to Jesus. In the most prominent person in work, Piala Goya. In the work me at the pure year, is the only person who cannot disappoint anyone. Kin Benara will disappoint. Because Kongadia, the way you are. Quachira Antong, Ijal Poi B, Kujil yin nga yin ga piada in Malwagan and Leo. So them, by you creto chotio can yin, go the chay disappointed, Kanyala Jalebakam, Chiriak, a little by chopping. Whether you come here, one of your family members, God can still fix it. Whether you come here, come to one of God can still fix it. Whether you come here, come to one thing, God can still fix it. Janang meet guy, meet your way. Quite a Korean bepping. Please come to Jesus. Don't you meet guy jacket them the pew? My time has come. Better damandu, better bay. Okay, meet the back coin. God can restore. Kake jamar gadia ni pidui. Cuman chen nyin ga chor chen ga restore back. God can restore whatever chilo chatim by all means. Whether ja bay cancer, ka cha bay big chin dictor lep ke nyai, ka cha bay big gi kok chin kilo be lwe la yin jal tit ba to. Ka ye chu kera so le betam the loy ku bi ku ko nyin. So thank you so much. Yalla ja be talking away. In chuk le jin yalla in the way the kitchen to wanna walk ne ta bain di da in chi chore cha lieu nyen ku limin lieu in chore nyen chore kin ti ku le banyen but it was for your glory nyot yalla nyot no am du bay ko yi nyot no am gu ko yi nyot no am du bain di da na ko rer kana walk nyot no am du bain di the way ku ti ko lu kana walk na an ka loy
nyol nom du bany de we ku ti ko to kana walk bany de do na kanisa du gem kirwa nyol ro walk bany de we nyaay ga diem kon to kana walk benep kin ku ke cha luel kin bar man kin jor kinen jam go ja kun ti ko ke dia in ye kara so wherever they are and make your grace sufficient in each and every one life chugle kun chu nom ne rin piat ko in ye kara so bany da amen amen. Thank you, Dan Queen. Yen apet ko we koi to kana walk ni man nyak na we chu ka le na tan chen we to on walk wo bi jal ba yo na ko la to nyale ka we